Fatala fatoa tamua mai apia le nei fo iaso au si mail whaafonga. O le pale mia tama i tai mua Samoa le fionga fia me Naomi mata afa. Na ave iai le whaaloalo le Ekalesia Katoliko Roma Samoa. Ai o le pulenga i le ala tele i savai. E na te sisi na ele fu o le saulutongolo na ono se fulu o Samoa. E whaamana tua i le taunu unga o le lotu i Samalai ulu le astona ina te anei. O le sauninga o talafasolo pito le Ekalesia Katoliko Roma ai o Samoa i le tusai nei. Ma le selau fitus fulu valu tau sanga talu o Natalia le ala tele le Ekalesia Katoliko Roma. Ma ave ia il whaatau ale malo o Samoa. O le isile na vaenga o sa o tawalunga o le whaamnatuina o le ono se fulu tau sanga sa o loto o lo tatu o tunu. Na malanga atua ile malo ile vauso le asto nai. Ta o Samoa o le whainga malo o iei nei. Ta o le Ekalesia ai o na ai ngamatama whanau. O whaanga solo ai por kalame o le vaya sa mulimuli. Tawalunga o le ono se fulu tau sanga o Samoa e au fiai. Le taunu o le vale le tu sa o mai saina e na po. O le toe tatala aloa i ai o le mlai vale le whangali i le so. Ai o le koneseti tele i le fiafio le solulu le vaya so nei i tia whau mulinu. Ma so oi lava. I le aso whanau lona ono se fulutasi. I le aso tofi. E aso malolo aloa i ai a onga mga luenga. O le ata i vai aso lava mataunu uwa le tu sa o mai saina i lo tatu atunu. E pe ona taunu o elfai ngā malanga mua nei fo ila asanga ua o iail tawatina e ina o tamau ainga o Samoa. Talu ona a fia tupe, ina ua tapunia lava alfa ama i o COVID-19 fuluiva. Peita ia sili el salau limas fulu tulisi mai saina, lena taunu oi nei ulta tuatunu ulpoa na po. Ma ngi ai fa la wiloa le fiongal minstau fa to angam fai ngā faiva, sunga la ulil mali e toa, pulanta i vao le watea Forsi Schmidt, o le vi ingo le tua, e si, ina ua taunu umai ai male manuia le fai ngā malanga. Tau sanga mamasina o tapena mo le taunu unga, o le a sele ai le au faifa le tulisi. O le minstau mtanga luenga o tulisi, ma le minstau langolango mtanga luenga ngā luenga, na faa fiao maia, le fai ngā malanga mua tulisi le malo saina i Samoa. I le faa linga lava lea le sunga la aulil mali toa le ngata ina o le ato i le langa mai ai fale tulisi, ma fale tali malo, ai o fale ainga maisi au nanga i le tunu, ai o le ato e mawai fo i isi ngā luenga mo tātou tangata. Mori mau fo il minsta ya fianga na yai pisinisi tau tulisi i le taimi o le wha mai. Le aintanga ta whai ngā ruenga ai malanga tu sa o mai nei. O le afso soani i whale tali malo masiti ai ala ato i tupe maua. Ai o ainga malo tātou tunu. O le astona i nei taunu ai les fo i whai ngā malanga. No nofo fo i lea mo le tasi le vai aso. Ai toe fo i le vaalele. Ma ave tulisi yan taunu umai ana po. Ini seo tala. Ele toe mana mi ai tangata malanga mai i Samoa o na whaali pe patui. Pe on whailo mai wha mtalanga alo i al mtanga luenga soifua malolo ina. O le whautuanga sa wha amal si ai pe patui mo tangata malanga le taimi o pe pesi wha mai. Mai sa iai popole ngai tulanga wha alvao malo. Wha mai e pe o le misela COVID-19 le monkeypox le dengue maisi. Ai o lo whautua ina pe al mtanga luenga tangata malanga mai i Samoa. E tā ua le atoa o tui ai mai sei lava whanau i lalo ifo o le 5 tausanga. E ui wale o toi whaamalo sia ki o pe patui, ai lo whautua ina pea pāse se whai pea tali fonga mwhai tete i le vai aso mua e taunu ai. Mai te tau na wa aise fo mai, pe wa afia iaunga e pe o le vevela tale matutu, o le mumu pe fula mata loi mata, le fia le malamalama o le tafele isu, ma fatua pa tale tino fa le leva mti ngā tino, le fia ai ma ai lo se fo mai i se taimi vavelava. O mai atau au ai le au malo o Samoa le fionga tuim le li whano vale to so ala vili lua tusi tofinga o le sui o le malo Mexico i Samoa, Mr. Alfredo Perez Bravo. O le vastol wailin whai ai le sauninga whaptoil ofiso le au malo i vailele, pe tai e alala ai le li ampasa Wellington e New Zealand. O le lua fe malevalun whapa angai Mexico ma Samoa, ma whaawau ma iai le aloa ia, o ala tofinga, saunol ampasa, o le mana ongolo na malo o le fitufa i le imta upo au ngā mo tangata ma malo e lua. E au fia ile malienga e whaasoa ai whaamtalanga i mea tau la fonga, talu mai lua fesfulua ma ia toe whaolaola so tanga o tangata. Pe foi o le ave ai masuyo malo au whaatasi, ai o le ngā lulu e ai e tau sial fi le mu msaonga le mu, a o le una ia o ai a te tau o tangata, male tutusa ai o tangata.
Fasulono tausanga soifua le li ampasa, silia 5 malo Afrika, Karibiane, Asia, Europa, Malaytulangi, o le luafes fuluiva, na tofia e fai masuia Mexico, New Zealand, Samoa, Tonga Matuvalu, o fai poipo mai to lua nalo. E to o se 15 tangata anu o Samoa le ufa amaunia le anga ai, I whailonga mapine taualoa. Pe on whaamaunia e le taitaifono o komiti o tūlanga mamalu ma whailonga taualoa, ale malo le sunganga Philly Shem leo. O li mai tau sanga taru ona le toi whaia le sauninga whaapitoa lea, o le tau awa I o pine po tūlanga mamalu ma whailonga taualoa, ale malo talu maililu a fesulfitu, ina waa fia le tunu I whaama il misela, Fasolo mai ai I vavao masao le COVID-19. O le whaamoe le maloe anga waa so stangata ua loa le tautua po se isi foi whaatufunganga e pei o le faufale o le matua I fale lalanga ma whaatufunganga tātatau e au fiai ma kampani ma tangata Samoa o lo ngā lue mau I tunu I fafo e pei o le tausanga lua fesulfitu lena pale mai ai le tina ya Maria Moanguti a mai I fonga savai Ilana tautua le ini le ia Samoa. Na vea fo I masuyo tamaitai o lona nuu tolu tausanga. O ia tale ni uma sa whaapaleina ele tina. Sitasio whailonga taualoa. E amana ia fo I lona sao ilo tatu tunuu. Mai o le tau aoina o pine ma whailonga taualoa. E whaatino I polkalame whai ua tapni aloa ia o sa ma whaafifianga. Le whaieitia whau I le fiafio le salulu le vai sonei. E le sa wā le alofa. O tali mai ai neil whala puptonga tina Samoa e to wha. To tolu e no nofo I Amerika mal to tasi New Zealand wa wha ingoa. O le e le sa wale alo whail wha sa ilinga se le ni lungal social media. Ale to manga moe popoanga tia pol Samoa Victim Support Group. Le SVSG. O le whala puptonga ale e le sa wale alo whai tai whonoi le fionga tine upu read Salt Lake City Utah. Na ia sau noe se fulu wafetala Amerika le tupe ua fisoswani atuai I ngā luenga la vea I ale Samoa Victim Support Group po le tō umanga. Peitai wa tā pena fo I le pusa oloa e lafo mai I Samoa e peo na ia sau noa. Wa e se mafau ma se manatu ia I mātou o tina sa fuafua ma taratala noa mai le tausanga ua tea. Ona o se fia fisoswani atu I alo ma whanau o lo sawa aina I Samoa. Sa whaapele mātou manatu. Aina o nei I nei atu nu olo mātou no nofo ai. Olo tupu ai le nei sawa aina o whanau. Ai peye whanua noa mātou baba ai atu. O solo mua mai Samoa. Nai whanau teine la iti. Nai whanau ta I se furu tasi tausanga ta I se furu lua. E momo le loto. Ona o le sawa aina o I lātou a o lo la iti o lātou soifua. Ia wā e ai se manatu. Mātou te fia fisoso ani atu ai I le whaala potukotonga SVSG. Le alava se fisoso ani o le a mātou mawhai a mātou fisoso ani atu ai. O au olo o taitaifono le mātou mawhtanga. Le sawale alofa. Ia o te au mau I nei Amerika. I Salt Lake Utah. Ia o le tina ia SAMOA-Leilua ngasu. Ia au mau fo oia I nei Utah I Salt Lake. O tala se malu le ya taua. Maratina ya nele, tau fete ngā ote I California. O New Zealand o tala se malu, maratina ya nele, tau fete ngā ote I California. O lo mātou tau mawhaia le ne mawhtanga. Mātou te fia fisosoani atu ai, nai whanau sawaina. Ai mai se fo ina tina o lo sawaina. Ngā ko whama kou, ai ngā maa ua masio sole I Amerika. Inga makengele pagere makuselengile ya le lala alaku ngaskengele e bakuma container ya se tema mo container mo lava se vai ye afu kangaluma o le sa ilinga tu pele nei ale Samoa Victim o lo talo sia ia maua salato miliona tala e fa awa wai pel au onanga o ngā luenga la vea ai I whanau matina sa waina ai o ainga 5 vai. O watamua na mai Samoa nei tula, manuia tol mangol nei fo yaso.